hari mu Rwanda ngo Eliya mwe mu meeting kulia bwana orangwa akasenti wo kine kazi asa otuyo muzabi ragatiwe wasanga hine bite bituru iro kubogarekire tuyo muzabi ragatiwe reka tumari twaturumu nza kutuma yipota iwa urant kweta ngo ize basasore katwe twadamye mwito turakwete dad mwe ni kusaba uriyo mwitsinama kumureka icyo nakugambira nagambira Eliya nti kushwera tunayanga kuko kushwera katuchika mubiri barekere mukaci baze ndebe nyeshonga n'umucyo kuza kushwera kandi kumara bamubwiye kaza kwarubi manyo wabona kumari wawe nogira ngo aro wawe kundijo orazi oramutware ndamunyanye kukarya kandi mutwira hamwe icukuru kaza no kushwera n'iki yitware barekere katuchike mubwire tunayanga ukari katuchike mubwire je tukiganire yes ni umene cyo muteka teko mubwire buce tukiganire kubori yo mwami bositamere asa umwana yarya hari mambo cyifeje kibasa kuretera Eliya noratura ino mutuma kibasa kuretera yaje kandi nabo bishaje mutuma mbenaje weka shana gore no shana gore mutuma mbenaje wachikwenda kugamba ne yawe neyo wani watachikwenda kugamba Ngwe nuko muri kampara ariko ko bashomera umwana nazana none yabwe no mushyo yakugambira ngo reka kasi tuganiriye nga mukazo yetware cyubuzire n'iki ibintu by'inene byacu yetware tunayanga kureka ndacika mubwire obana tukazara abana bacu tunite jo nyetere makiri turebe wanze nyetere makiri jana makiri jana bakweta no rushoki Sanza kugamba kushaba akasenti chichoeka mango no mashaneze cheka then ndabe no mango uri kugambira ngo wavuga ngo batakashikire bana nyezire ngo wirowe kacho na unayo wizira na kwa senti chichoeka wire bari kana nyaka senti ine target ya nyinka target ingiremo kabene kija rero kiriya ringa nkakubuze mwani nondagaraho ruzizi ngumake inagaruka aha ngwazire kubanza sente kashi mbona ubwakirya nyeki nakusaba wase kuza obojirota kwate sente za makrini zona tobuzirwe sente za makrini sente za sente tinzi yo tichenda haruzizi rwa makrini sente tinzi tuzakwikirizana nza kumuhereza sente zishicweka urubaraza hera rwo rusimi abakora rero yo tichenda ko je tureba ko turakora iki kuko turabe turaka sente korabe nakatunga kandi akuba nchine target yanjye y'esente ziyigona kuzihisa ahora nataka kwere boss ubona ukoremera umuntu ono kagenda nyoni nyenda cyira kuyo ubona ukoremera maka sente kaboneza garaka kupereze umukozi w'ira karaje ibyo tugiye koremeramo akabanye nanye byakozwe nanye nimwekereza no ndabe ntura ishomero utamanya kuhara ni kugeza aho nyona mama hata ninko yogeza ije no makwengiza niye agenda kata hata kateka gashaka koza babiri baryaka n'ibintu na bose apana nimba twaranta kambariya anya reka kugambira cyo kwitana kintu cyo nabwo tikacigamba abana banje barko kancireke icyo cyo cyukwi nahate ngugo muri yo no leta hari yango ashoyire manyabiye yemu kujya Eliya kandi mwana kugenda message Eliya naza kutasiya ngo kandi mwana kugenda message umwana anje taza kufera muri kambara kufera kandi mwana kugenda message no kamba gambire mwana mtande meseka ni mungambira ngo Eliya ngo nashwera hasa ni uri kubereta dereka yari yo kuremaneza ko kaza kujya mu naswera sinye namugambira ngo kubereta ni kunjira no kuma musiba ngo ni ndani umuntu muteza ko kutaza nabo kare kanseke kubereta
Omwana asiyo kawatahize. Kokamwana weso wa muremure. Nigo tokiza kureto msizo gire kwanzura tinkwendo yanzure. Twikiriza shwere Eliya nyoni nyedamarete. Mazumba. Wenreka Eliya shwere aho. Amurete. Eliya yaza kuteka tekere ikintu cyo shwere. Natwira mwine. Wetati kaba yatwetro muti wabandi iwo wamuzibira akakurata hoki. Ati nubwo mwikirize Maso mami mwikiriza shwere biza kutwata ngumanya tusarafa muninga tuguze twine ngo Eliya yatweka nubwo tasu tebya tubergeho supporting Eliya. Ndati nakuza ikiriza. Nibahamba, nibarwana, nibakora. Wait, I'm not watching. Wait. Stupid of yesterday. Stupid. Orúkọ yín kàwé wà tọ́ra. Wọ́n á nù kọ́ra. Kásìkò wà rẹ̀ ìṣòro yìí wà tọ́ra. Mo àmú tẹ̀sí. N'umweje mugenzi wawe nawe. N'umweje mugenzi wawe. Numva mutesi. Ebyo ni kubagambira uyo mwaka gwa muheru. Nimbagambira mu ruvayizinge, mu rugaha basigaze mu rugari cyo mu rugari yo ibinebi. Umukwenda pura atwora. Ukunage nagangiye. No. Nikakugambira ngo niyo kwenda. Ata nkavuga yayagora hono ureba ye. Tugakubire gari umurye byo kusanga nibasa kwamba nibaza kugera ki. Akuba kubemba kutina. Aho kuba ine tica. Wacenge. Aha, asa wanja ngunye bare kuyamba. Kunko nakuyamba. Ni urebeke ngo wanyamba kintu kugera ki. Urebeke ngo wanyamba aha kintu kwenda. Bakuremba ntareva ko wagwe ngaka. Wachetegereza. So ato ine kureka ngo wayebembezo ha. Wayebembeza nyowe. Dire bavana bo kuzanda. Baiza kumango ine tica. Kunko magezi. Yinkwetaga kugira ngo abo wanyu bakimanye. Oba students bagenzi bo bakimanye abubona ati nukujya yendo kucyetaga isikuru no mageza abo kuba kareba ka fees nakono sashura kuvi wachetegereza hade twate na fees icyo ninza guma kugerezeho mwe no manyangu twate na fees covered by what by teacher agumusha shure hanga wanje hati simone tokore ngo kubiru kuteganisa hati iwecho kirebe ngo covered by teacher wachene iwecho kindekere ebikwate na kantine akantine ninza kumangereke ndukore no biti nebinakuretire no karebaka kari hiho musande umushaho yanje kamazire mwe sande kuko mumenyenda mubonenta aza nyenda ugume no kareba
ubanza marebe no kebe nkabero takakanyunyere kora mari ukanyunye azo kumundo hoze ho munonga then twaba turyo mu class ivyo nebindi kureka sana naza guma kugira ngo nani nkwenda ko mwazi yogwe haro sai ninda gume nakora ati noreba ko kundi cha Dennis ati nani nkwenda kashika no manyati ndiyari chesitoron tugamba program ito mukoreki kugira ngo tubugavugane ati umuntu uruko bimanye by'abantu bakuru wahura ngo uryo mwana nimba imanya ko kane cyenyine cyo ndikuri nimba nyendo mpeho imagine teacher hasi teacher utayine mbere Yes.